بله تماشاوان بريز لسر چروکا کسر کفتنی راد وستن وكون هاد نشامد هات بري خدم كردو عثمان عند زيارة بلافران نها لقلمية وبهتر بحثا خوبك بحثا سركفتنا خوبك لولاتي تركيا بريز كردو تبدا ما تباش بس باسكو تيرو ميباني مية دست بيكد اگر تخوبد ناسكرن تمانية تشندن ها وتبخوا خلقي كيجان باجارية لروجافاي كردستاني بريز كردو آره دنگی وقته کرم خوبت ناس کردن دست بکید دست بکی از سپاس دکم جبو قنات آرک نیوز جبو میوانداری و سرچاوا و از سلامی مزجی آورجیه جه دک باف کیمرو کو آونا زاتن پر تشتكريو مكرن ودعم مكرن حتى يشتن بداره وسلامي ما حمو كوناكم ما تماشا دكن سلامي مش گيراه تماني من 25 بله از جا خلقی عفرینه ما گندی شغبلو روجاوا اشكنجي و تبري خدات تركيا ونهات الكيجان نافچه يانجي باجاري تدمينه لتركيا سالی 2025 ازاتم ترکیه و چونا از املگون بین یعنی املگون دجین عفرینه بین تقریبا 4-5 سال امل عفرینه دجین دوی سوریه سالی 2021 نوبف کرد امل حلب بین باشه اماتن اماوینه دچینون گندو داد باشه ام گند استقرار بین لو داره طبعا لو داره هم بعد دست اوضاع ده هم ازمي تعليمي ابي هم ظروف معيشيه چاتم بي وبابين وحصار ابي ودرس كتشتي وثانويه مكتبنا نزوبين طبعا بس مخوندني خود درس پیدا کردم من دوام دکر سالی دو یکی دو دیگه سالی 2050 سالی کوچ ثانوی خارجی مین عرفی نبیم بر کوراوش حلب و درنا چاتم بینو و چونا حرب جیابی چاتم بی کوازار حلب و ترکیه و سال سلاب ترکیه و داره فحص قاعد نو چیکن جبو طلبت سنه و یکی بخارج نه با کالریش طلبت سوریه رو جبو شاد بی سوریه بام خبری ما جوه فحص چی بی نوسید باف کی من داره لعنتور مخاخایت کرد سوی 2050 زاتم ترکیه آتم عن توبه و داری از کاتم فحصه و از ثانوی عن توبه خارجیم شادی خلور بر ثانوی باش ترکیز بی 7 سال نال ترکیه باش تلكيجان جامعات خوندل تركيا نافي جامعات تشبو اكو تبرداوين خوندنا خوكر خوندن خوي زانكو جامعه سامسون نافي زانینگ ماجی سامسون و باجاری سامسون نواز بله بيجومان يعني دماكو تشو تركي قال لك اصلانجي قال لك زحمتي يعني جي قناغن خوندني دويدا ميدا هبون بتايبتكو نزماني تي دايبو يعني نزماني كرديت هبو يعني جي زماني عربي جبركو للسوري سيستم خوندني بزماني عربي بو لتركيا تشاوا كاريبو تربربوي فان امبيجن زحمتي واصلانجيان تبكى وتبسر بكبه دخلنا في جامعات يعني براستی زوتا فرای ما داره کداره دو انگلیزی تخوندن يعني انداز دارم خدا لعنه خیره مثلا کسر مشروع که به شغل یا بحث چه که مراجع کم انگلیزی مثلا تو دکاوه موقعی ناس یوجی مثلا پر بحث هم چه دکن حتی مشروع تخرجی مثلا صار صاروخم چه کرد صاروخات فضایی فاجبارید که انگلیزی زونه به فریزارک زوتن خوند فرای ما Türkiye gidere, Türkiye not ekondun yani. Zaten doğru askatım jama ve çoğunu Türkiye gazna şoşmu çor jamatan evi. Bas khilali takriban مسوي سلاف انجليزي خون مسالك تركيجي خون
بس تقریبا خلال 6 سال نور ترکیه برکی نزدیکی ده جامعه فرا نو وبی عجر وبی که دعم دکن جنور بر ترکیه جی راستی یعنی استثمار رنده بی مجاری طیاره و مجاری به هندسه دارن. اما سوی 2050 دیم شدی سنه بیر طبعا داره از نوتم ترکیه مقاد نزنیم متشتک نزنیم سوی 2005 سوی دیگه چهارتیم بین جمهوریت ترکیه خیره جوری سلاح وز درد کردن در با جوری از مالباتی خود دور نکردم جوراش خود دور نکردم جورا از گندی خود در نکردم و از میجی و وضع حرب و وضع نفسی همه جوات مجتمع گشته ازواتم متش نزانی دوم شادی سنه و بر لعنتابی ازوات نهاتم دی مواکرم شادی سنه برای کدوم فاصله بر ادار بکی چون استانبول زاتن استانبول مدرس زمانی ترکی کرد کرسی ترکی جامعه استانبول مدرس بکر مدام مورد دو شغلی جید نابراج مدرس شغلیش بود که هم یعنی معیشی انجا خو دوام کن براستی زمانی ترکی متشاتن نهات یعنی مخلوی از فر زمانی ترکی بیم yani semade silah ortamı Türkiye rın dağıtıyor, rın dendekir. Değil mi Türkiye khas kır, sonra Türkiye rın peş kalkıyor. بله. Camaacı bas derset ortak yani Suriye ki o dediği der muadet ortak yani bak kalkülüsü vana Türkiye bin, Suriye şunda bu İngilizce bin. İngilizce mi zaten asası maram bir, misal ki İngilizce jikon. Yadi zaman da mete çatım bin ne diyeyim. بله شخوان ها تدرجوا تخرجي جامعة سامسون باش عند الزيارية بلافران بشتي كو تدرجوا جامعة تشبكة يعني بروجياتا يا بيشا روجي تشيه تشبكة تدس بشبكة براستي مجالي ما فرعي زوتن يعني بروجيام كون بشوام يعني مهندس طيران الفضاء كونه مجالي صناعة دو كده بيت كونه بشكل عام بس بشكل خاص اختصاصي ما مجالي بالافرن طيران جميع انواع همه انواع الطيران يعني طائرة مدنية طائرة مسيرة حتى هندسة طيران اختصاصي خو همه آليات غلاف الجوي دادفرن يعني قد يجوز füze yangı tişte bana ki هندسة فضاء zaten پر لأمريكا والأوروبا ومجال خفرة. نه حاليا إما از محاولة كم جيكي بلكي أكونم جيكي طبعا نام خارجي نام بود دست فکه يعني نام خارجي نام نوع تأهيل بين قام به مجالی خوب پیش کنه خوب خبرت شد. بله. اوی من دو مستقبل هذا لازم باكي ماجستير قاعد تحصيل كم من حكي أوروبا ولا أمريكا أزارم خبرة مرات شبه ومستقبل دويرو مستقبلا بلكي هم قانون بنشتا دغيام وگري بلكي استخراجي أبي هم كل خدمات والاتي خوكن إنشاء كن پیش کن لأنه همو دبالي غدي جوات همو الجيانه دولت دمکن بالاخص ناحیه هندسی و تکنولوژی و صناعی یونت پیش کردن هیمنی خوان یعنی هیگمونی خوان. دفت إنكار هيا دفي واردة. برز كردو شخوا قالك بنابرين مي روجافاي كردستاني لولات تركيا دجين دمينن لولات أوروبا دمينن. نامه تاج بنابرين روجافاي كردستاني كو أمبيجن خودي شهادنا لويدري حتى كو أمبيجن سركتنا كي بدس بين شدواري كار دبا شدواري خوندني دبا. نامه تاج وان رشية تتشوان بيشه. يعني دو حرب طبعا روجافا العفريني وباني وباجردن نيفي ملات زوت اندر كده در عفريني كاس بالاخص قسمي جينج جوان بله طبعا عوام جانبي سلبي اي جوبي جانبي سلبي انه ملات جاب دير ذكاء بعض الخاطر بس جانبي ايجابي نوعيه
كيونت جامعة دخينن يا كي جامعة بخينن يا جي حرفاك ميان قاعلمينا نانو بس خوندني جامعة يعني قد يجوز الجامعة بخينت فحصوك يعني بناجح شهادة بده بالإضافة مثلا نتوركينج مهمة يعني علاقات شنو مثلا عم بين ملاتي افرين جونت افرين لألمانيا تركيا فرنسا بركي السويد ملاتي دورة جامعة الدكتورات خود علاقات خورم بن ملاتي دورة علاقات خورم بن نتوركينج نشوف خيره لأنه مثلا برو 10 سالدن 15 سالدن که حوالت خود تا چکرید علاقات چکرید دبی 10-15 سال گم وگرن مثلا دبی گاو حوالت در بگینه جی کی بلند یا مسئولیک به منصب خود شه به دوغه علاقاتت من خلقی رو بدنی رو عبه همو جهانی رو عبه و علاقتنو مرا کنه استغلال که جبو پیش کردنه یعنی لأن از زانم همی خورته دافرين كاتشي دافرين برانر دربو نهاد وخينن وبالفعل ناجحن يعني شهادات جديدة بس يعني نتوركينج ومش طبعا شغل شخصي خو فرض كرنا هر شيء مهم يعني بله زور سپاس جبو میوانی ما اندزیاری بالافران بریز کرد و عثمان ایروت میوانی ما بو درباری چیروکا سرکفتنی مهویا سرکفتنی شتر دخوازن زور سپاس لسر آمده بوناته دین سر